Nudar chefe Komferensia Nasional Jovem Bakristo NIAN, lori equipa hotu nyanaran, hakara katu convida, Jovem Bakristo sira hotu ia Timor-Leste laran tomak, atu bele participa ia itani evento bot, Komferensia Nasional Jovem Bakristo NIAN badala sanulores em rua, neve mak se realiza ia dia 3 to dia 5 de agosto 2018, ia ex Sinus Balidi Dili Timor-Leste, honia tema Noda respectual Direktur Kabinete Bakristo NIAN e Apostolado Jovem Bakristo, hau convida Jovem Bakristo hoto ato habilar nomos ato haklean itanya konsumento kuna badjus mai ita halo explosaun makas iha konferensya badjus Kristo nia domen Jesus Kristo nia grasa nobensa ni biita simo. Campus Ministry. Ami husi chapter dewan Metinaru Hera Bedoes Novekora. Ami husi chapter diri cu Balili Katekan Motael. Ami husi chapter diri Parokya Ibuti Komoro Atulia. Ami husi Equipa Kreativo pronto Atu Anima Ibu. foto. Ami pronto Asorok hamutu ko ini. Pronto Hamal Kimi Ia Komferensia Nasional Jovem Bakristo Badala Saludo Resin Rua. Ho